Ay na, kamaudyanan na, nakalpas matlaangan iti sekundarya dagiti singin nga anak talakay. On nga rod bakit? Nagbitel daw niya. Kaano la idi ubing dagiti anak ta? Ita, balasang kan barutan. Wan nga rod, ay talaga bumakit kan lumakay tamatan ador. Ubing tapay mo't bakit si kamat? Kapigpigsaan tapay lang. Manulat taon ta. Nasurukla 40. Ay na, sumalog mo't tipigsatan lakay. Di ka kadiagin uubing, taadon tipakadlawan ako mapsutan. Nang ronakan ka, adon tipagilasinak asumalogon tipigsam. Salmod Basta siya, ubing pay triknak. Tirik namlaeng ngam tabagim, sumalog tipigsanan. Saan man aday tapigpigsa ti pagsaritaan ta? Di pa nag-iskwelan to dagiti anak ta ti pagsaritaan ta. No sa di no ti pag-iskwelaan tan tao. Kat kapilitan nga ijay syudad taawan mo't kolehiyo dito Kaya't kung agbalin tong engineer ni Dino. Kat nimot Dina, kaya't kung agbalin mo't nga nurse. Bayanta nga isuda ti agpili iti kursuda. Saan adata ti agpili? Taamangan nudida kayat dagita a kurso kat marigatan da. Pilar, awan na ibagbagada kan ka no anyat kayat da kurso? Awan mo't, kasarita tanto idaa, tadamagan ta lakay. Umadanin ti pa nag-i-enroll, Dino. Sa Dino ti kayat yung apag-iskwilaan, kanaan niya a kurso ti alain yun to. No siya, diya ko nag-eskwela, tatang. Anya? Oray siyak tatang, jakmat ang iskwelan. Agtrabaho ak laangan. Total, 18 kumatan. Ay, saan man atila ibagbagayo? Di kay ag-eskwela kahit anyalat biyag yun no di kay makaadal. Di kay ka di agpampanunot. Tatang. Pilar, tulungan nakman mo't nga gungay. Ungtam dagit anak mo, tapno ag-eskwela da. Dino, ag-eskwela kayo. Ta ikarigatan mi ti agtrabaho para iti panagadalyo. Di mi kayat ama itulad kayo kada kami kinitatang yo, asaan nakalpas iti panagadal na. Narigat ti awan nagadalan na anak ko. Basta siyak, sa anak pa reading ang eskwela. Aginanaak pa'y nanang, tatang. Uri siya, agtrabaho akpay. Kaya't kayo pa atulungan ng agtrabaho, nanang, tatang. Basta ag-eskwela kayo. Sayang titawan. Gundawayan nyo kit ag-eskwela. Tanapigsa kami pa iti inayong agtrabaho. Uray nangina ti mabayadan. Kabailan mi nga iremedyo dayta. Timportante, makaadal kayo. Ni Dino langan at ag-eskwela. Si kakit di adina. Sikan ata lalaki ka. Sikan to timang biyag iti pamilyam. Napipiyakan nyak ta babayak. Biyagan nak to ti pakiasawaak. Panunutan nyo kit din na niya ti alain nyo kurso. Takuyugan da kayon to ni nanang yu ama pa nag-enroll. San atakayat yu ti masursurot? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, anya dagita ginatgatang mo ador. Kagawaan da kita anak tang ag-eskwela Payong, bag, notebook kanda dumapay. Gimatangkan kat di tapay mo't na ay ayo ida nga ag-eskwela. Ay, basta data ti masurot pila. Sa nagaputin bagada kat isuda mo't ti matungtungpal. Ungtam mo't ngamin ida tapno agbutan da. Siyak mo't lang ngamin ti mangungungat kadakwada. Ay nalakay, saan amaala iti inuungot dayta. Nang runa kat saanan nga ubing dagiti anak ta. Kasarita ta ida iti nasayaat saan apuro ungot. Makapasurun mo't ngamin. Natangken ti ulo da. Kat di ta mabalin apilitan ida no talaga adida kayat ta ag-eskwela. Sana mabalindet ako nakmoy. Ag-eskwela da no kunak, ag-eskwela da. Nanang, tulungan da kami man ang mga ayo kadagiti singin nga po kayo. Tapno ag-eskwela da. Nay, apay adida kayat ag-eskwela ngay. Ay, jakam mo kadagiti nga po kayo. Ay, apay ngay. Uray may sala kumatag-eskwela kadakwada. Agtrabaho ka no, tikayat da. Masadot dan sa nga ag-eskwela, nanang. Malata ka sa ritak to idainton malam. Barang makapanak ijay balayo anak ko. Ay, V-friend, isarek nakman iti pagtrab-trabahwam ka sales lady. Anya, apay, di ka ag-eskwela aya? Saanan? Kaya't kunti ang trabaho.
Pilpilitan da kami dagiti dadakkel mi nga giskwela ngam di mi kayat. Pati di kabsat ko masadot metten. Anya? Ay sus, sayangin nyo ti gundaway yu. Ay, no syakti si ka, agiskwela Kayat ko launay ti makaiskwela. Ngam talagang awan mabalin mi, tanagado kami nga agkakabsat. No agsardengak met nga agtrabaho, awan katulungan dananang kantatang ko amang good. Agiskwela ka kitdi. Masadutak nga rodan. Ang trabaho ti kayat ko, Ivy. Iso nga isaraknak ko ma. Ala sige ta kasaritak to ti boss mi, friend. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Apa ya diyo kaya tag-eskwela di no? Di na. Addan pagtrabahok, Lola. Agtrabahok langan. Sumre ka ka-sweater iti main sa restaurant. Sumrekak mo ta sales lady, Lola. Ay sos, adal, tiununan yaw. Maudi dagita trabaho. Disidido mo dagiti dadakkel amang padal kada kayaw. Amoyo met no kasano ti kinagaget da. Nagaget dang agmula. Agisursor iti lako da. Sa makipurdiya da pay. Diyak kaya tamarigatan dananang kantatang, Lola. Isa huston ti eskwela. Oray siyak, Lola. Masya anak katakwada. Iso at tumulong ak nagtrabaho. Tapno at damay tulong ko amay gatang iti kanin me. Sayon to panunutan dayta. Inton makalpas kayo na iti panagadalyaw. Tikit di pang pangrunayaw kat ti panagadalyaw. Apay diyo kaya tagbalin a profesional daw. May metag trabaho ng tag eskwela, Lola. Ador, balikid ka la, balikid. Ala ti turog ko kat. Ay, aburido ang nga rod bakit. Panagsisirrik ton. Ngam di pa ila naka-enroll da kita anak ta. Makasangit ka masuron bakit. Sikog mo pa ilay da iti. Nangaton tarapahap ko para kadakwada. Nurse kan doktor tarapahap ko pagbananda. Ngam apay itakas dya ita. Uri nang ina na kita kurso, maikarigat at umutang. Tapno at dala pag-eskwela na. Ala, ang lukuyon talat taida nga agiskwela. Patsik ama ay ayodan tumulaeng lakay. Saan ta nakaturpo si Nicoleo? Sa maitulad na kita nakta? Anyala biyag tayo ngay. Nagkasang bakit? Di ka unay agladladin. Tapno di ka ma-stress. Ay wunta ida intun bigat. Taagyan roldan. Yak makaturong agpampanunot, Pilar. Anya nga ti pamayan taaya kadakwada. Tapno mapilitan ta ag-eskwela. Ikaksaydan iti pagnakmanda. Ne, agtanang ka. Ang mga numalaw anam ida. May mayat matlaang no nasaya at tipan nakisarita takadakwada lakay. Ang adan na panunot kong aramidan ta. No talaga di da kaya tagtulong ag-eskwela, bakit? Anya dayta? Data ag-eskwela. Anya? Ay sus, bakit kan lakaytan? Ag-eskwela tapay laang. Agkuleyo ta? Oray vocational laang, bakit? Anya? Maudin asaludsod ko da ito'y kada kayo. Dina, Dino. Ag-eskwela kayo, ano saan? Saan, tatang? Nukas ta nga rod, agtrabaho kayo, no diyo kayo tag-eskwela. Awan te agsarot-sarot dito balay. Wen, tatang? Addan na stre ka katrabaho, tatang. Mangrugi ako nintong bigat. Uray siyak, tatang. Alang nga rod, tangay diyo kayo tag-eskwela. Da kayo tagtrabaho. Tada kami tag-eskwela iti inayo. Ag-eskwela kayo, tatang? Wen! Iso atarimaanin nyo tagtrabaho Itadyo ti sweldo yo kada kami. Tapagbayad mi iti pagadalan. Welcome to Jenna Almoita Drama. Anya? Ag-eskwela da Pilar ganador ko nang bakit? Wen, di mat ka no nga mi nag-eskwela dagiti anak da. Isodan at ag-eskwela. Bakitan kan laklakayan dan. Ag-eskwela da Pilar. Katawa mo binakitan kanlin na kaya ni ti eskwela. Vocational ka no ti eskwela anda.
Agi eskwela nga agdait ni Pilar. Kat ni matador agadal iti kinamekanikaw. Anya, kat mabalin no vocational, tamabiit lang dayta. Bulan lang ti urayan, makalpasdan. Wan nuwapay mo't nga minakasjay dagijay nga puko ta. Nagpadaan dalaki di maten ti masadot nga agi-eskwelan. Pilar, bakit? Darasam mapantan. Malaka daw ta ni Jeskwelaan. Numayon. Insaganak lajay balon ta. Dino. Diyo pa intad ti kwarta abalon may. Adtoy tatang. Si Kangay Dino, ayan mati itod mo kada kami. At to'y nanang. Kasta, igaid yu tagtrabaho, tapno adda itad yu abalon mi iti inaldaw. Ken igatang iti kanan tayo. Nay, saan kami makatagad? Tagis eskwela kami gat nga road. Tatang. Kanwan gayam, dandanin ti Judith ti bil tayo iti silaw. Ingkay to bayadanan, ngam no diyo masango, siya kung ti mapanmang bayad intun awan klasek, basta ikandak iti pagbayad ko. Sikapay lang timang bayad iti bill, di na. Apay asyak laang ngay. Duwata paggudwaan ta dino. Anda kwartam dita Ivy. Pautangan nakman. Anya, kasusweldo tayo la idikalman. Awan kwartamon. Intad ko nga minti sweldo kadag iti nadakil ko. Tapaggatang iti bagas kan si daan. Kan allowance da iti pagadalan da. Hay, ita, marik namon tirigat ti adda responsibilidad na, di na. Uwin nga rod Ivy. Nagrigat mo't gayam. Uray ko man dudakil ti sweldo. Saan mo't? Narigat ti awan nagadalan na, di na. Kitaan nak, ano saklatan ti kasto at trabaho. Nabayagan nga agse-sales lady Ngamjak pa'y bimak nang. Umanay la apaggatang iti kanan mi ti matmat gadak. No adala ko mapagadal ko kat agadalak. Iso ada kayo. Habang adda pag-eskwela yo, alakit di. Ag-eskwela kayo, di na. Kaslawan mo't ngamin interest ko nga agi-eskwelan. Panunutom tirigat ti panagbiag. Tapno mapilitan ka nga ag-eskwela. Pautangan nakman nga rod Ivy. Sige, mabiit laang taalaag ti bag ko. Ngam nye, di ka pautangan iti dakkel Tamo mo ti sitwasyon ko. Siyak ti breadwinner iti pamilya mi, di na. Wen, di ka madanagan. Pang-allowance ko laang ti utangag, friend. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagsweldo kan Dino. Inton bigat pa'y nanang. Si Kangay Dina, Inton maminsan abigat pa'y siguro, nanang. kasapulak nga minti ado atela para iji pagadalan. Adda project mi anaskan nga isubmit mi. No agsweldo kayo, itedyo adagos kanya ka, tanay. Uray ni tatang yung, adda kanugatangan na para iji eskwelaan da. Dino, awanan paglutuan, naibusan. Bangtad ka iti paggatang, tayo nakgumatang. Ikam ni tatang iti paggatang iti paglutuan, Dino. Kat si Kangay, aggodwata Inutang ko la tinabati a kwarta kun. Pang-allowance ko dayjay. Kat uray siya kamat. Manula dyan na bati ang kwarta ki walet kon. Ay, di yung pagrikyaran day takas tati kayat yung, saan aya? Anusan da kami asuportaran, tada kayo tagtrab-trabaho. Nanang. Ala, mangirwar kayon iti kwartayo, tani. Awan paglutuan tayo iti kanan tayo, no di tayo gumatang. Umadanin ti panaglepas yu ti vocational nga dadalan nyo, nanang. Tatang, awan mat siguron ti paggastusan mi kan ni Dino. At dapay kayat kung adalan iti vocational. Oray siya, agadalak pa iti panagluto, tapnudwa ti pagsapulak no. Agdait ka nagluto. Anya? Kanagabang kami, tamarigatan kaming ag-commute. Bayadan yun to ti abang mi Wan, di na. Iso ano agsweldo kayo kini Dino, itedyo adagos kada kami. Tapag-advance mi iti boarding house mi. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dino, agsarda nga kung nagtrabaho. Iso asikan ti mang suporta kan ananang kan tatang iti panagadalda. Anya, apay nga agsardeng ka. Aginrola kun, nagtuloy ak nga agiskwela.
Narigat mo't gayam tagbalin na provider iti pamilya. Nang runan o basit ti sweldo. Uray kumaano dakkel ti sweldo tayo slaang. Ay, oray siya nga rod. Mariknak mo dahi ta din ah. Sa pampanunutak mo tagtuloy ng eskwela. May mayat sama tag eskwela. Nga magtrabaho abasit mo ti sweldo. Kat kasano agenroll ka mat? Ngam, kasanundan na ng kantatang. Kat kunadamot nga aginroll damanan iti sa Bali a vocational course. Kasarita tanto idaan, Dino. Nanang, tatang, mabalin mi kadipay tag-eskwela ken ni Dino. Ha? Ne, itaman pa'y anapanunot yu dayta. Marigatan kami ngamin nga agtrabaho, nanang. Nagbasit mo ti sweldo. Ador, anyat makunam. No kaya't yumanan tag eskwela. Saan kami nga rudan nga ginroll ken ni nanang yo? Basta ikari yung agadal kayo anaimbag. Wen, tatang. Promise tatang, tarimaanak ti panagadal ko. Alang nga rod, agaplaya kadagos iti trabaho kas mekaniko. Tapno maipakat kon ti inadal ko. Kan siyempre, adda pangalaak iti pagadal yo. Uray siya, adda ibagbaga jay kumarek apag trabahuan ijay iling agdait. Innak agaplay, tapno maipakat kumiten ti inadal ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta ti trabaho mitag malambakay? Mayat matlakay. Medyo makabanog laeng. Ngam gagangay na siguro, tadamdamok pa'y laeng. Oray siya nga rod. Nabanugak. Tado ti customer ija shop. Nagsweldo kan. Word. Siga nga. Nagsweldo akmutin apag iso. Agbayadan iti tuition fee dagiti anak ta. Addan pagbayad da iti eskwelaan da. Naimpaglaki din ta nag-eskwela ta niya. At dan permanente pagsulduan ta. Saanan akas ide, ano sa dinula ditan ti pagdisdiskitaran ta iti kwarta. Wen nga rod Ken naimbag ta nakapanunot metla ang dagiti anak ta nga agiskwela. Wen nga rod bakit? Sabay ko ma, ta makalpas da iti panagadal da. Sabay ko ma, ta di da maumang agadal aging ga makaturpos da. Makatawan la turayan naan, makaturpusan dagiti anak yaw, Pilar. Wen nga rod nanang. Mayat mo ti trabaho. Tabukod mo pagdaitan ti pagdadaita mo. Addan pagdaitam dito'y balayaw. Wen nanang. Pina-extensyonan mi iti pagdaitak tapno nawaya. Ay mayat kanimot ador nga asawam. Adamutan bukod na asyap. Wen nanang. Ngum kasapulan na latta ti kadwa. Iso anangala iti kadwa na. Sana balin tinapatag permanenten ti panggadan nyo adwa. Sana nakasidi at tila sir-sirkan nyo at trabaho. Tapno adala pagswelduan nyo. Wen nga rod nanang. Ngumno sana nagsardeng nagiti anak yo nag-eskwela. Nagadal kayo nga tayo ti vocational. Ha? Iso ano maminsan nadama pagsayaatan ti panagsardeng da. Tanapilitan kayo nangala iti vocational course. Pampanunutek met nga roday tananang. Naiturturong met nga taa. Wen Pilar, napadas dagiti anak yu tirigat tawan nagadalan na. Iso nagpursigida ang agiskwela manoy. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ay na, kamodyanan na. Nakaturpos kayo, Dino. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami tatang. Ay na, makasangit ak itinalaos aragsak ko, Ay na. anak ko. Kasla kaano la idipilpilitin da kayo nga agiskwela. Ita, nakalpas kayo. Wan nga rod nanang, tatang. Laing paglakid din ta napadas mi tirigat. Isa nagpursige kami ang nag-eskwela. Ket na danton trabaho, saan kayo nagpuyat iti trabaho yun, nanang? Wen nanang, liklikan yung tagpuyat tapno saan kayo nga agsakit. Kanuray da kayo, tatang. Di kayo ag of overtime man. Tapno sana maparigat ti magiyong agtrabaho. Mala.
Da kayo ti makaamo, anak ko. Nay, anya man dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumat nga sulat sidsidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumat ajak agsidsiday ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan laang. Agsidsidak may. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig ti rupam di ti rupak ket kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpay kid din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta. Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaen. Ken makaputo takpay iti lima no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Arame, di pa kakitaan, Marsaw! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mo. So akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Ta nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na kaon. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Sakti masikura na mangkit-kit iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mong arudan tagwalis. Tada pa aramidak ijay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pari Marso. Ay na, unay mo da ito nga uyukan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay sos, lukas ta nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak matamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan. Tanangam mo't basi ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakay. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabas ka mo't.
Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dyan, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga at simpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da ita iti tao. No amuswam ti bagay, baybay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau, umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paet man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbali na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga roda yung tamapantaan. Ay, di mo parta kantag pataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isartang mo dito yan, bumaba akong. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasero yung ngagmaneho. Ay, dahita ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tag taon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunin nangamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw, dahi baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit ditimangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, Mari Juaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal, chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga agad deng maun. Nga rod makapasurun nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manen ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat.
Mamidwa akto pa'y ngagdigaws iti may sangal daw. Sika nga'y, mano kang agdigaws. Saan ka man nagdaldalos iti bagaym? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot, ay wanam ti bagaym. Dalusa makanayaon. Pati nagtakukom, di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw, nagdalaos. Ay na, mansa, ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman sa anan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Ha? Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaak. Oh, jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapang agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya, nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay At da oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos may. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusanan na agsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka no ngamin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Madam, aliglado. Iti sentraw. Ne, payakas diti pa nagsao ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, payakas tatabusis mo. Kasla may ipit. Apay aya. Tilaman manlaw mo may. Siyempre, no umubing tiro pa. Masapol asumor ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, kay tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan a pasahiros ko na jay. Nabayagan ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaiso na napigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan. Itulod dak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katubad saan mo tasyak ti nakapila? Sana balay, tayo pakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko.
Ta mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaen dagitay kanayon nga agdardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siyak ti ayabanda nga arkilaen no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kau. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Esos, apay adi nakrinieng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8. Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga ron, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw kaw. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplana ko ni ti kapek ta, igupak no malpasak ng digos bakit. Mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros kaw. Tagalan ti amang tad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patyag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwe kaw. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman kaw. Nanang, darasan niyo, mapantay wi dya ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangken to matulod yamam. Ay na masuro na kamadanagan anak kaw. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang dya ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, dagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaon. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay,
Kumusta di nakadungpar ko ngay? Jay la kanulugan na tinadali tatang. Ngam jay tao saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kanan tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad a nagmaneho. Awan useless ti panagday-diet yun nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Tas ibibiyag akpay. Tangay na imbaga na kaon. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot tagpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali nakaskasiron. Uwain bakit saanayin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihom baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntog basay. Sana ka matay iti nervyos. Ay wain, jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan nga. Ay katuhan mala mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marasaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tagpidal. Ano sa nyo labasitain? Kanayon ti panagkuyog-yogan ni Celine ang nobyam Piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan na Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problema ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Wen? Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Da kayo apapang? Da kayo ti agdesisyon iti dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga rod ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, ba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan adata, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusen tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka da papang ti gastusen ta? Anak dakmot ta papang? Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan kumarong bang amang namnama ka pala ka dagiti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Agsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton ka dagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Pepeng lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo.
Wen, ngam kasanon no awantan. Amo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na amo dar aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta, Marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't yung trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo kit din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga noibaga na gititattao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. Ha? Kahit kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. O, nabalayan. Yak kayat nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo no, nakasapulan ang magatang, tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak mi ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalaysa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin nakabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto iti luka na pagluganan yo. Ay saanen, abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Unangam sayang. Ipabalkot tayo, karagit itatao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada Piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa dito nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta nakitudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit de, ta duwata ang mangyawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuwen tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwanan ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras yamin, kakapsat. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo kan Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao.
tao. Nagadunto pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mat. Katuwan atap no mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagichay. Katuwan ikatangak to iday tilogan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wan atap no ad-ad na ngagbilib da kanya nga ama tinagkasar. Agbilib, bueno aglibi. Aglibi kay bagbagamag. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo anak ko. Nagadaw tinasubra. Wen nga rod nanang. Adu tinaibeleng tanabang lesemut ngaminan. Apay ngamin na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Jaka mo akin ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Wen siguro ananang. Agduduma mga mintinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang style nala siguro mata. Sana bali a pangas. Tada pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait itadyo kada kami. Kakais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Piolo, may bibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Ket anak dak nga rod. Pat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Iso di dak mabali na baybayan. Ket kastamla ka na yunan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalakan no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka rin itidadakkel ko. Uray sa anak ngagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak to. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kun. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayo mo't gaya mamang. Sumar kayo Pasensyan tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasika ti lalaki. Awan nga roadmaster kan mamang. Amoy mo sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho di tan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo sa anak anay ruwam iti nadagsa na trabaho.
Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Oray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay? Anya langan ti masakbayan ti pamilyam, no kasta ka akanayon. Aggulay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan nak. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida, anak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyata nak ngamin ni dirabi Kahit kastalata ka na yun mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam matrabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut di manugang yun. Ay, sapay nagkasar ka yun. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Basol mo no apay akas JJ anak ta Piping. Kasjay nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka mo ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro, kat ispoiled mat ngamin. Amumid, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrakan lang ay. Makatrabaho matlat tati tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo apagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tatao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pem a naggapo ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, oray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Hingka agpa-check up Taros siyak, may amon ta check up dita. Mapukaw tumatla na ito Gapula siguro ti podot na ito Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y mata. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos adda, papang. 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideg ka lang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kan kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin nga aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw iti kwarta papang. Inak igatangan iti masapsapol mi. Sige,
Mabit lang anak ko. Ayun, mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da itoy? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang na itidadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama ka na kwada. Natayon dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta ang piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kon. Agsalukag ka kumamot ah. Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo ah. Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mo payasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawid at karakwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Naringkat na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Nala, anusam nga rod nagtrabaho takas ta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka ba alak? Makitinulungakan ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka barok. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan tikitam nga agpaspasada? Adabos mau akamingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, barok. Anya, madinobyo mo nga ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang.
Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arudan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag nanayon, Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput mo't ngamin, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagat. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mati kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kaya't mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan aso to. Awan matlat aramidak dito balay. Alang aron, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikati para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak soto. Nay, ada matlitsong manok. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaano, lugan na di ipaspasada na tamabalbalin pa Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagat kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitaan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito iti balayo, soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagiti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, soto? Yan anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaed da dito balay. Ay, kasta aya? Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensyakan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray agawid ak mo lang dagos gayam, tanda gayam aramidak iti balay, soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo? Napupobre mamagaya man da soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wana, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha? Ay, imbis amang rabi ako may di balay da saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada ang marigrigat nanang. Ha?
Tapay mo't. Nasing laki de. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak, nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko, awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napanalmanan jay anak mau bakit? dinagasmat manen jay nobyo na. Inkuyog namanen ang nagpasada. Intun kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minen Madlaw mo't anasingput jay nobyo na. Anyat ang maam no agin sisingput laang. Kung na ngamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na dya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikasta madlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y soto. Pasok katak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lata, pare. Agsukatak man iti pilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinubya mi jay, pare. Adda tugawi dya unag. Agya manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat matan ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Di akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngam si ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan da kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat ti kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpagpabigbig, ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngayon mo ti number mo kanya, kun. Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wana, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugit a balay. Idi summan pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mo't.
Di ka pa'y makalutaw. Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Papanamanan. Adda saraka ka tao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Agyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman na, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmula kankwana, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kankwana. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kankwana ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag kenkwana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasolaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asim di na kong dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yun ay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay ka di madanagan, taadayo nasaysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit iti sentro, nanang, tatang. Dakkel di pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang ti panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamat day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kankwana, anak ka. Wen nanang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok ang nagpasulak iti anak yun, nana. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan baro. Nga masapul nga awatem ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutam laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Agawidem laytan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asinina anak. Gapo siguro tanabakbak nang radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana.
Nay, anya day tabilbilang nga makwarta Soto. Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no manay matla pagpuunak nga agnegosyo. Ah, agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo anak ko. Ada magayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta Mammat Manuel, adala ko magatanga. Anyat gatangam, tasakong timanggatang. Anyamatan, manipod nagasawa ta, dinak painig ka na pulo si ti kwarta. Sana balya, ta libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Ang matipid mo't ti makan, kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Anya ibagbaga ta asawa manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan ditoy. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Wan pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow! Nagpintas, ah. Agyamanak pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Wan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amok anasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamove on akmutan. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano, nagadumot ti bibiyagan na. Iso matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma nanang. Kuripot talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Wan Mia, awan nila kayo mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay, sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod, ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awampay lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samat ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsensinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia.
Sige kat agyaman kami manan, Soto. Baldaw lakay, apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damutan ngag sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namnamaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahuan, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mo't ti maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumaanak asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, ti kasta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo ti kasta pa nagsasaumay. Aging ta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jay no saan? Adday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak ide, ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka, tila lawlawatem. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan ngay pagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjeng aramidan na. Isubli kong tayo binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lakit ti kastoy biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasay ti mulmulaan mi alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutin na.
Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot kap numadaan da iti sanikwa. Baldaw, Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. panaggagat ko na mat tatinultulungan ka mat idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot kumakadakwada no sana si ka, mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso tim malaandasan na siya. Diyak mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukano manan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti panagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy, nga ron Iso nga adayo, tirik namin kinitata. Nauna ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit lang kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo.
Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diya ka mo nga rod no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Di kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa, naladaw pa higit din Di nakmairiniing, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula, tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Inton aldaw ton, sayang ti oras. Sige, babaraon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin dahi tapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan ka laangan iti kadwam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi ti kasta. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi, nga oray siya ngagtrabaho, nalakalang da ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya atlat na bakit? Naging krisman ang disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ang mabigat bakit? Inkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakit? Ikararag taan na salon at taka na yon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan nakunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw, agtalinaad kumalatta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada, iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursige ngagtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta, no agdadalaang ditaw nga aggamgamulo iti daga.
Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigida nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sa nikwata nga ay. Kaano nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak taadaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan. Kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na. Tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga misumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Kitbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakaw iti tawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na, no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan nyo. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngam san unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan nyo. Da kami laen tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga raw, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at idaga atawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Jak amo ano bayad da dayjay wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si bibiyaga. Siyak pala timang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Sandan ang pakan tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raud. Wen, manangdanak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag, ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia, nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na di agbalbalew. Ay na, nagpagsamot ang titudo bakit? Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin nagitimulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puunak. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi.
Natakabitin ta. Ingka tungkalan, nagijay mulam. Ah. Tapnusan na madadaal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas dekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matanti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan magarod pagbayad kumare. O di da dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon dayta paray. Yeah. दोस्तों नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जा रहे ना स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और दोस्तों सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद अभी हम अपने घर पे खाना पीना बना लिए हैं। खाना पीना बन गया हमारे घर पे। आज सब्जी चावल रोटी दाल बनाए हमारे घर पे। खाना बना, खाना बनने के बाद अभी कोई नहीं हमारे घर पे खाया है, क्योंकि आज थोड़ा लेट सो के उठे हैं और रात के टाइम पे बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। हाथ में झलका पड़ा था तो इसीलिए हम काम नहीं कर पाए थे। तो सुबह के टाइम पे बर्तन धोने के बाद तब खाना बनाए। तो अभी खाना बना है। हमारे घर पे लग गए हैं मिस्त्री, तो उधर काम स्टार्ट हो गया। मतलब 2 मिस्त्री लगे हुए हैं, तो 2 मिस्त्री जोड़ रहे हैं। और दोस्तों सुबह से रात से क्या कर रहे हैं आप लोग को भी हम दिखाते हैं। दोस्तों सुबह से मतलब क्या कहते हैं माटी गिरवा रहे हैं, क्योंकि हमारा घर तो बहुत ऊंचा बना हुआ है, तो उसमें माटी लगेगा, तो इसीलिए माटी गिरवा रहे हैं। 20-25 टाली माटी गिरवा रहे हैं। तो राज किनारे किनारे पे खड़े होके वहीं रास्ते में गिरवा रहे हैं। कहीं 5 टाली, कहीं 10 टाली, कहीं 20 टाली ऐसे गिरवा रहे हैं। तो आप लोग को अभी हम दिखाते हैं। दोस्तों उधर राज और बड़े वाले भैया देख सकते हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं माटी के पास। अभी जा रहे हैं तो दिखाते हैं। देखिए वहाँ पर माटी गिरा, वहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह पे माटी गिरा हुआ है। दोस्तों उधर अभी माटी गिर रहा था, तो इधर माटी गिरने के बाद इधर देख सकते हैं जोड़ैया स्टार्ट हो गया है। इधर मतलब जोड़ रहे हैं। इधर देखिए हमारे जीजा जी हैं, उधर सब लोग जुटे हुए हैं, वहाँ पर जुड़ाई आ रहा। अभी हम चल रहे हैं, दिखाते हैं अपना पूरा बढ़िया से। और दोस्तों उधर देख सकते हैं दीवार इधर उठा हुआ है। अंदर राज हैं, अभी ब्रश करके अभी पकौड़ी खा रहे हैं। उधर एक रूम में इधर देख सकते हैं कितना दीवार इधर उठा हुआ है। इधर दीवार इतना और इधर उठ रहा है दीवार अब बीच में का। दोस्तों वहाँ पर अभी जोड़ैया हो रहा है। अभी मतलब जोड़ रहे हैं, सब लोग जुटे हैं। हम भी चल रहे हैं, नहा धो लेंगे, क्योंकि हमारा इसमें वीडियो नहीं चल रहा है। न शॉर्ट वीडियो चल रहा है, न बड़ा वीडियो चल रहा है। बहुत ही टेंशन है हमको। और इधर अभी राज खाना खा रहे हैं। इधर देख सकते हैं बैठे हुए कैसे बैठे हैं दोस्तों माटी गिरवा रहे हैं। प्रिया माटी के पास नहीं आते हैं, वीडियो बना लें। तो 50 टाली माटी गिरा है, 50 टाली माटी गिरवाए हैं। तो वही पूरा एकदम मोड़ से 50 टाली बताइए, तसला लेकर आएंगे घर। रास्ते में गिरवाए हैं। मेहनत पड़ जाएगा दोस्तों। रास्ता है मतलब 4 व्हीलर आ जाता है, लेकिन ये नहीं आता है, क्या बोला जाता है, ट्रैक्टर। हम काले दिख रहे हैं। प्रिया कैमरा अपने सामने कर लीजिए। तो दोस्तों अभी राज बैठ के खा रहे हैं। और हम लोग भी अभी चल रहे हैं, काम वाम करते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम करके चल रहे हैं वीडियो बनाने। और टेंशन है अभी यहाँ पता लगा चले जाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।